Abna CJ fire me da say yanko ma me ma wachi biem na me mo akwaba emra Dwaso Nsem na poso na me de ma wo no ya no wakai say nyame Adom ochena me da ne kwasi ada Adom brands Adom FM Asempa FM Ensra FM Adom TV adomonline.com and ye nyina ye ginam ewo Accra Sports Stadium na ya ma wo ye update ankasa bibi e be frato ewo MPP National Delegates Conference no ye de mu amane nyina ebe ma wo enti wo kasa fidie no mane na haya esansa ha na ye wo election headquarters kokromoti power da bokrata daily graphic kekita me sabre na wo hwe anima no ma ye wra wo se che mensa bonsulity wa ye sam wada ha asambe na wo kan wo chese wo no de enka wosusu say eba no amansoafo aban bia ba so na sama omampani bia ba wonwom be ye dwuma no enka ye tumia limited ebedru nipa dun kro a anka ebeboa pa eno no ye se wayi mantama soafo ni nyina afri wonom no na wahunu say oma wonwom ebebu man eye the central government no I was say eye 19 we ayi wono adwencha wode eba wo se efiti ebra Ghana hyase de kabamika be ye dwuma ebesi ne no aban ko asofo bebre no ana ya na wo mu yi wo no ya na omo ade value bi omo fafa so bi amro man no eti ka de papa mu asa na enkoye eno bi kasa na esa de yero seche mesa bonso so wan kasa kwado wo ye minister for parliamentary affairs ene tusa no wa bokwan to ho no mo na wo mo maka no eni akire na ye hunu sa ne esa sade a ensakra hodo bia ebeba ho ho asame wo daily graphic anim ha eno atin no ba fast stock na eche say wo mo ye sika be 100 million Ghana cedis na eba ne senior high school kwada yi ne anuan no mo anya ne na oha no eto atwa wo se wo mo dedeka wo mo so pre anuan ne eka wo mo emi bi osa ba ne de be 200 million Ghana cedis ade ba ye no enye ne nyina na call aduane na wo magye ne tuani mo esansa na enuma pino ebi omo di bi to textbook na ebi crampon LPG cry be to gas CBA wo mo de be no aduane e wo so man kwada nyina no na e wo sa sika ni mo enti sika na ba ne de bae no antumi anya bibia amfa mo daily graphic e bo sa mane no so e wo ha IMF na e che se eno wo katafa to so dunsia IMF na san bo amane so o maba abedididi wo mo nkomo abawie wo mo nyumadie nyina na wo mo aye krado se wo mo be bo Ghana ban ama omani sika sam no agina brane eno so katafa to so edunsia ewo daily graphic mu na so katafa to so edun so a enra no esamtwefo hye mo bi ekoso a endi samanyoko no ena edeba ne nyina no eye wo mo internal elections abato mo beto no ena mo so edi the roadmap no atoja wo mo chese mo be hyase July 20th edi akwakosi September 3rd 2022 ehwo ene se na ehye no te eno no wo be hyase with mo branch elections intisa na etie o ma zoni no ba no zoni no ma ye na omo chese ye emako enan na eno no wo mo de hyehyɛ bi agu hɔ no ma wo mo ebɛhwɛ sɛ sa zone ye omo de aba betu dwa no ɛbɛyɛ adwuma nti zone ne krampo yɛ miensa de kan no ɛyɛ omo kyɛ north it will be for the northern, the savannah, the northeast, upper east, and upper west. Into one mantam enum and a zone 1 nim. And what is no zone 2 swa a year Bono East, aha 4. Western North, a falling under the zone 2, and a zone 3, and last one also no, and no a central voter OT and a greater Accra regions. It is say, and as I no etie, yampany for Ediaba or Rajonsia, so dink it ya, and a yawamu general secretary on the announcement to the Ebaye. 80 when also they say no, almost common him level costro. 80 no, one more Ebayano electronic new platforms are one more Edeba facilitate. Ama say bi apese otua deals donations are what they ba wo pese okwakofa nomination funds ni ade nyina no electronically no sa no mo be no sa so de electronic cards so eba wo mo de ebedi dwuma e wo ho eti daily graphic amane ya wo de aba eno no yehwe Ghanaian Times mu na yehunu wo mo chese showdown on Saturday na chese nyambo amemenda MPP amanyoko no eko akoyi national executives ehwo amane eda katafa etoso edumye no ewa Ghanaian Times da bokrata no anim na edanchen so a omo chese joint security operation ena yekase no 17,522 slabs of a year India hem PBA ena womo ensa akoboso ewo ho na womo chese ye value ne cost na 17.5 million Ghana cedis eno
any value a India hemp who you know na ekoko jina na wo hwemu a adwuma ho ya no voter region na ekosom ya wo mo echesa kokopie mu adakru trekpe na ho sports development center no one wo mo cheso mu sizi sa enyoma nyina ya operation when voter regional office edema narcotics control commission chesa national security ebo mu chidom and what is na military officers so no from 66 artillery regiment no so ewo ho no kan ho na wo tumi edi sa adwuma yi acting director of public affairs and international relations edema na kokora Francis Opoku Amwa and edi ensemwe etu da obakrata Ghanaian Times anim etu omo saka sa enyoma yi na emu no omo tesa Renault cargo truck bia na registration number GE 8246-14 ya na tesa wa load police axa omo tesa numu na omo kwache se India hempi ese ntora amwa se truck na ni chemu a okoho na omo kwache no ewo adakulu trekpe hono eti no we eni amane bo a omo ediaba omo tesa hwehwemu ahyase ya wo bedi eche akwakosi se bibia ebewie pepepe enu dan chenso a Katafato so edroson and ye kasoko atweman asaman wo mo chese chief compound bi wo ma efie sunie ya mpanyefo sha sese wo si dia ma de sha won potemu ene ya apomudi mu adwumafo ka chese ahwe ya wo mo be ko strike no ene wo mo krompo de dan de se nwram wo sha edan na nya dan fu ne se wo sa no ya bosu nyina kase ya plaster o akase ye paint ne de equipment agumu efiti 2015 aban ensi ho waso afodo chapom de ho sam so ensi ho ntenam so ma atwema saman adehye e de se eto aban anim se won kwa wo mo emwa na wo hwemu a empotam wonum no mo tese no ewo atwema kwa ngoma district ya no ewo Ashanti region ya senka wo mutumi awie chief compound ya adehye beboa wom no wo ma wo mo ewo community bi etese kwadwo benkrom adafua abrochire asaman na nyame be kire ya efiti 2015 wo monte mpenyefo enka ewo ho assemblyman na wonpotam won Al Hassan Malik na chesa na mo bia woso otuo de kwa assembly won mra sebedwafo aban akrachefo eso mo mra meye wo mo emwa mewia ya sabo no ema wo no enya de atumi enya efasodie bia nti no so ho asem ewo Ghanaian da bokrata enim sije mame na asem Adom online okay so we hu Afro barometer survey ai almost o mine direction e ko no na we there me kra me kata manu kra metuna sa Ati free. You need formula. You need to I don't need to say Ghana currently no. Your situation. Afro barometer survey. Majority of Ghanaians believe the economy and the country is heading in a wrong direction. And okay, Adom online hona IMF reaffirm support to Ghana. Yeah, tie do mase. So on pay any. Yeah, do mase. Cola strike. Organized labor government should negotiate in good faith. National Labour Commission. And our more candidates. Dwaso Afonso so na Adom online has say Dwaso faith hangs in balance as privileges committee pardons Henry Korte Canada Japan. Omotinkwa na kadi aka tije meko na mame fantia ema menua oboba your friend no set adu ajeyin all aspire to be the national organizer Edma the MPP amanyoku nyame adma memenda enti set we wish you all the best or your KPN member Core Professionals Network or your member that one wishing and aka one day no you were very paboni set now what you say set all the best what you dey pabota wachi elections now ko be able to see but whatever the situation no obeye dwumaden e dia forge ahead sanity and you be mirror mirror on the wall